maleta? Allá adentro, con esa ropa para ir a trabajar. Bueno, por eso me está durando mucho. De verdad, eso no sabía. ¡Viene! Y se abre la puerta. Kote papa nou? Allá adentro, con esa ropa. Relèl pou mwen imigrasyon pou peyi, apre moun a papye, sans papye, tout moun ki pou ali. M konel bagye papye ki fè m pase dil sa. Eso está poniendo la ropa para ir a trabajar. An be relèl mwen s'il te plè, relèl mwen chéri tout. Ok. Poto eme. Poto de bagay yo piti? Aqui, Oh, azo. Imigrasyon piti. Yo ge papye, yo pa ge papye, yo pre, yo chire papye, yo chire paspor yo. Yo di Haiti, yo wale, yo apre tout Haiti ale. Tout moun la kaya. Sa pou di la kaya, wala pou m kato pa soti. Woy? Msou depi matin se se a fe. Mwen manje pa mnen men mwen yo chire paspor. Log eti kat la nan moun, ti kat kon yo ti pou... Sa yo bay pou mwen manje ya? Manti, de pou te fe un mwen patal renouvle chire yo chire. Bon mèm rezidans yo chire. Ba vise tou an yon. Woy? Bon si tou moun ki let ki nou a yo chire, bon e sa ou moute yon fa. Ta pou bon mèche vitit, ta pou moun iswa. Mèm le yo den nou chire, maka pa pou iswa sa. Bon de kire le Samuel. Li toujou ap ti koza ki imigrasyon, se nek sal yo brel, li mèm li toujou prop. Yo ban mise? Vendredi a chéri yo brel. Vendredi a pou Samuel, ti moun la ka liye peye, obije peye, man si le jwa yi salite sal, non fè an de brel. Bel do di koza yi moun sal yo brel, li ba sal chik. Mèm telman sezi mwen mèm yo brel Samuel, ebe lam moun yo bakon moun prop e wan moun sal chik. Mwen ta li kontine la yi nouvel la, bakon se ki yo pou fè sa. Non, ebe m pa prete nou sam devin e wagan e la. Ah, avec une vine protège, je boum tout pas marcher et puis et soirée te dire, tu vas gagner la kawa. Il y a pas bon, mais c'est pas bon, c'est puis vous gagnez nouvelle là, il va s'en. Mais mon petit coup tu vas gagner. Bah ici elle va dire nouvelle là, va s'en gagner. Tu vas gagner là. Bah bien. Donc on a bien. Ah ben OK, mal, bah. Pas de problème, fais, elle est sur la vie, c'est méchant ville.